ሰላም ከመይ ትኾኑ? alright ከም ትልምድ ከዓ መፂና ኣለና ኣሕዋት ሓበሻ ኤዱኬሽን ተንቋዕ ደሓን ፀናሕኩም ብዙሕ ኣርእስቲ ኣለና ዝተናኸፍ ሎማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትራምፕ ተዓዊቱ what does that mean? ትራምፕ መፃወት ጌርና ጋይስ በቃ خلاص መፃወት ጌርና ሎሙ ናይ ልብና ክንዛረብ ኢና እሺ ክሳብ ንስኹም ሸር ትገብሩ ንእሽተይ መሰጋጋሪ ሙዚቃ እሞ ክንገብር ድሕሪኡ ክንመፂና ማርኬት እንታይ መስል እንታይ ኮይኑ እንታይ ክንፅበን ፅባሕ እዚ መልስታት ኢና ክንምልስ ኣሕዋት ኦኬ ሚገወደት سنة تمنى منين وامبر من وادو تمنى نسنة تمنى منين وامبر من وادو تمثل متى برهان تدلي زفردان سنة تقتبلي منين وامبر من وادو شمقلة منسي قدم نسنته مخانا رسع ويكونا تمال زوفره مدحنة حقر كلهم نسنت مخانو تفي ويكونا فلت زمهر الله سريح وزرح بلا رفيقو زوهل الله انت نسوغن نسنته كيبلا احلف واقلا حقر كبرت النالي حوت ناي منبار بحزو تسكت فنو تسكت حزو تمسدخمكا تتبز بوزو تعدمت حوتلو تنصباح تبللو عبيتي نسنتي عيلوم سمعي قعللو وزان السنات تعنت زيت منون كبكونت حتى زان السنات زيت من الاسك يا شيد كبكونت زعوات لك حالفة كلا زي عيلا حتى مساين كلا عبيدين كلا تاريخ يسر حلا سنة دوت منو منين وامبر من وادو تمنو دو سنة دوت منو منين وامبر من وادو تمثل متى برهان تدلي زفردان سنة كتبلي منين وامبر من وادو شمقلة منسي قدم نسنته مخانا رسع ويكونا تمال زوفره مدحنة حقر كلهم نسنة مخانو تفي ويكونا فلت زمهر الله سريح وزرح بلا رفيقو زوهل الله انت نسوغن نسنة كيبلا حشيش واقلا حقر كبرت النالي حوت ناي منبار بحزو تسكت فنو تسكت حزو تمسدخمكا تتبز بوزو تعدمت حوتلو تنصباح تبللو عبيتي نسنتي عيلوم سمعي قعللو
وزان السنات تحنت زيت منون كابكونت هتازان السنات زيت من الاسك يا شيد كابكونت زعوات لك حالفة كلا زي عيلا هتمسين كلا عبيدين كلا تاريخ يسر حلا كنت من السناتهم رست زتاخلو زنك زبان ديرا زبان زنبلبلو أنا وندقيري حمايك كدلا حفل زعمري كهرمت كلا تمنى نمبر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمبر زبانا خيهابت حلفو خيت بحلة وزي بالله أبيك رخبايلي انت عمين قالي إلا تحاتتت يقبرك من لس الرأز جبت تمنى نمر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمر زي واتلاك حالفة كلا زي عيلا أتمسين كلا عبيدين كلا تاريخ يسر حلا كنت من السناتهم رست زتاخلو زنك زبان ديرا زبان زنبلبلو أنا وندقيري حمايك كدلا حفل زعمري كهرمت كلا تمنى نمر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمر زبانا خيهابت حلفو خيت بحلة وزي بالله أبيك رخبايلي انت عمين قالي إلا تحاتتت يقبرك من لس الرأز جبت تمنى نمر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمر تمنى نمر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمر تمنى نمر تمنى رو تمنى ريا تمنى نمر وال thank you توماس العذر حنت خطن فتوى موسيقى love it yes نسنت ان كل هاي نعيه يلا هاي نسرح الله يا احوات yes كابزي اخجمر كابزي انت بشر جري نيري كل شع لكتس ابزي اخ نزارب نحركوينا بتفطرنا كمزي تحسبو تحلمو ابدك اسكهونكا بزحسب كمزي نقبر مالتي ግን ብምዕያይ ጥራሓ ኩንነትካ ተረጋግጽ ኣሕዋት ብምስራሕ ጥራሓ ኩንነትካ ተረጋግጽ ኦኬ ብዙሕ ሰብ ይሐልም እኮ ኣነስ ከም ዝተዝኸውን ነይረ ኣነስ ከም ዝተዝገብር ነይረ ኣነስ ተዝምሃር ነይረ ኣነስ ኣታው ተስሎ ነይረ ኮታስ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል እዚ ክንገድፈሎም ነቶም ብዛዕባ ናይ ሞቲቬሽን ክኢላታት ንእሽተይ እቱ ስለ ዝበለና ኢና ክንዛረብ እምበር so nothing happen بدريم بحلمي ولا حدا يكون nothing so ነገራት ኩን ክኸውን ድሕር ይኾንካ ተሲእካ ምሳር ካዲ ኣፍራዛ ካዲ ፒሮ ካዲ መልዓል ጥራሕ whatever እቲ ንስኻ ፓሽን ናቱ እቲ ተኣምነሉ እቲ ትደልዮ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ብቕዓት ኣለኒ ትብሎ doesn't matter well ሓደ ሰብ maybe ፒሮ ከልዕል ይኽእል he can be a doctor wa ደስ በለኻ ኣፍራዛ እንድሕር ዘልዕል ኮይኑ ወይ ከዓ ምሳር ዘልዕል እንድሕር ኮይኑኻ he can be that ናቱ ሞያ ማለት so ተሲእካ ምስ ዓየኻ ጥራሕኻ ውፅኢታውት ترخبان نفسها successful تخون عوت تخون أب حلمي دقيسكا إذا خجبر نيرندي إذا خون نيرونديو ندابلكا أيكونن سلزي نعيا يلا نبجس نسرح إذا عدمزي زلنا هوت زي ما يوز زلنا opportunity صباح نجو أيكون رخبنا يا عدمالله نجاراتك أيرالله بزح نجار لو تأتي مسألة so نعيا نسرح نوجي thank you alright let's back to Nate Field I'm sorry نتام motivational as أنا لكم كاين هون معرينا بخون قرفة alright let's go so لما عندي كم زري أبينا خلنا نزارب بحوات بزعبا economy general نحن نزارب بحصر زبالة ترامب كابتمال جميركا well just he's playing around أبز بزح صوت هتاتي صوت زلوا مالتي كن من ترامب مسأنا أنت إيجرون تايلو كن متسينا بمقصد لما عندي market قاعد صخله ولايك down industrial index almost 0.28% 110 شوعات قرش ترى increase غير like non expected شدش مي شوعات ميتي اندات تصبنا اينا نيرنا مالت S&P كومو
0.4% ወይ ከዓ ብቅርሺ ክንከይድ ከለና 23.2 ማለት እዩ while S&P is about to come up ማለት እዩ and Nasdaq 74.93 ቅርሺ ወይ እውን ብፐርሰንቴጅ ከዓ 0.39 ራስል ወይ ከዓ ተን ስሞል ካፕ ዝበሃላ ከዓ 6.98 ቅርሺ ወሰኽ like ወሰኽ ገይሩ ወይ ከዓ 0.34% ከዓ ወሰኽ ገይሩ VIX is good thank you تحتي 10 تحتي 20 مهلا زي كل شيء we like it we don't like زي green كتكون يبلان زي concept زي we don't like زي green we don't like زي ثلاثة كتكون تحتي 20 is normal بحلفنا ب 10 5 قص انت وريدا مها normal مالت زي انا ب 30 قص عند حربتي VIX كن it's time to buy buying a dip buying a recession buying something يزلو مالت هيجي كن صبقالو so yeah market بتعمل صبق يكلوز جير تقول كلهم بتعمل صبق ايكونن كابزين لعلي تثبيت نيرنا سلمنتاي نزبل حتى احوات لسدس انفيديا نا انفيديا تمالي اب صراحه كوينه براي شحلفه قرتا ግን نا انفيديا Q1 2026 like ዝነበረ አታዊታት ቴክኒካል ዚስ ኢንካም ስቴትመንት ብዝረኸብናዮ ትማሊ انفيديا ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ዝኾነ አታዊ አምጽያ አይ ኖው እቲ ማርጂናል ቁርብ ዳውን ነሩ ቁርብ ሓደ ሓደ ሎ ግን ካብ ትጽቢት ንላዕሊ انفيديا ምስረኸብና አታዊታት ማርኬት ንሎም ማዓንቲ ቢግ ግሬን ኢና ተጽቢና S&P about an average 1% ይኸውን like Tesla like ናብ 370 ይኸውን انفيديا ናብ 150 ገጻ ክጽጋዕ Palantir ናብ 128 ገጽ በቃ እዚ ኢነር ማርኬት አንቢቦ that was እዚ ኢነር so what happened ንዝብል ግን ናዊና ክንመጽ ወል እንታይ ዳ ቀይርዎ ደስ በለይ ትራምፕ this guy I don't know how to go over the malati belt the khams al kabab باخد قصع تبل بيت قال تخونه belt the خنمص አለሁን ቆጽዕ ቁልፊ ህጂ ትራምፕ okay ትራምፕ እትመበገሲ ትራምፕ አይኮነን there is ሰለስተ judge ወይ ካ ሰለስተ ፈረርቲ ፍርዲ ሰርሑ ማለት ፈረርቲ how do you say in English courts okay judge እቲ ዝገበርካዮ ትራምፕ illegal ኢሎሞ اوكي تستغبره እቲ ታሪፍ ዝገበርካይ እቲ reciprocal ታሪፍ ዝገበርካይ ኣብ አፕሪል 2 እሱ ሕጋዊ ይኮነን ዘይ ሕጋዊ ስራሕካ ሰሪሕካ ተባሂሉ ቱማሊ ካንስል ገይሮሞ ስታፕ ገይሮሞ ማሊ alright ጽቦ ቱማሊ ስታፕ ገይሮሞ ንሱ ሎማ ዓንቲ ዋል እንታይ ክኸውን እዩ ካብ ቱማሊ ስታፕ ምስ ገበርዋ ናይ ምሸት ዋል ሎማ ዓንቲ ማርኬት አንታ ክብል ተባሂሉ ኮታስ ኢንቨስተርስ and ኢኮኖሚስት ኩሎም ዓቅሎም ጽይቦ ምክንያቱ alright ትራምፕ نحنا غير كاي زلخه تعريف اب تشاينا يكون اب كال ريسبروكال تعريف زبحال كوم زبحال illegally ناي 977 حق لنا سلازي ازي غير كاي زلخه ستوب غيرم كل شيء حدا جاج نحدا ነገር حدا فراداي ططو كبل يخلي ناي بريزيدنت ولا ناي قلب زعد صبو ነገር لايك حيل لني لي ولا بريزيدنت تحلفه حدا فراداي مصي ندحر ططو بلو ططو كبل يخلي نغزي لنشعو كنتات يقصل ማለት alright ሰለስተም ططو بلمو اوكي ططو مسبلو حديرا ማርኬት ኮንፊዝ ኮይኑ ንጎሆሎ ማዓንቲ ብጣዕሚ ናበይ ይخبل ህጅኸ ትራምፕ እንታይ ይخبل ንሽተ ግዛረባ ኣብዚያ በخلخ ዋል ትራምፕ ከም ኢላንዶ መውጽኢ ትኾነ እዚኣ ሕዝኒ ትራምፕ እዛ ጃጅ ገይሮማ ዘለው ነቲ ታሪፍ ጠጠዋ ቢልዎ ዘሎስ ከም ኢላንዶ መውጽኢ ትኾነ ወረዛ ከም ኢላን ማለት ኢላን እንታይ ገይሩ ለንቀነ ተሪኹም ኢላን ማስክ ዶጅ ክሳብ 2 ትሪሊዮን ይኸውን it was like the lomani كقرص يلو نا مس ترامب مزي خرتا وايت هاوس رينايم بزح سكبابي كندي ورحي غيرو كينو ايلان at the end of the time كغبراي كاله alright كغبرا سلازي كاله قدم خلته معالتي مودات 5 عاد حنتا فيديو قدم خلته معالتي انتا غيرو ترامب انا 24/7 ويكا already 24 ساعات سو عت معالتي ناب كامباني يكملس يلو تمالي اوفيشالي تمالي يزبلك اوفيشالي تويت غيرو انت حلو مخنيو الى انا بساعه دي او كونغرس مسرح سلازخلوني او يا كونغرس ازي بيج بيوتيفول بيل استحلفوا زلهم تكنيكالي ترامب مالتي تحلفوا زلهم نحنا باتيكم قرص نبل نسخاتكم قا بزي بيل تحلفوا لهم سو ازي اي سرحني then I have to go to my company لو تمالي اوفيشالي تويت غيرو that's why Tesla زعل 370 كتكون يروا زناي ترامب مزيو يواغ هجي إيلان ما مخنيتا رغيبو مزلق رغيبو نمور بزعوا دچ وي دان 2 تريليون زبحال نبره فدرال سراحتኛ خسغوغو زبحال نبره وي ار دان مخنياتو نسنو بعلو حدا ديزاستر مفطر احوال بيج ديزاستر مفطر
no more Dutch. Thank you. Elon Musk መጽዩ Tesla is happy, everybody is happy. AI is happy, like the startups go are happy. He's going to Mars ማለት done. Then Trump እዚኣ ምስ መፀቶ hey ሰለስተ ጃጅ ፀጠው እንድሕር ኣቢሎሞ well he know Trump ታሪፍ ዝገብሮ ዘሎ ማለት ንቁጠባ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ይፈልጦ እዩ he is a businessman እንታይ ዳ hey ኣነ ክምረፅ ከሎ ገንዘብ ናይ USA ها ናብ በዓል ዩክሬን ይኸዳሉ ናብ በዓል እስራኤል ይኸዳሉ ናብ ኣፍሪካ ይኸዳሉ ናብ ገለ ይኸዳሉ then ቻይና ትወስድና ኣላ ዝብል ዝነበረ ኣነ ድገብሮ ዘለኹ ኢሉ መምረፂ ሒዝዎ ዝመፀ ተግባር ንክትግብር ይመፅዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ no tips on tax no on overtimes tax cut like permanent tax ሕሊፎሞ ዘለዉ መዓት ዝኾነ ከባቢ almost 2.3 2.7 trillion ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ዝውስኽ ነቲ ዘለና ዕዳ hey income ከምፅያ ኣነ ብቲ ታሪፍ እንዳበለ ከባቢ ካብ 200 ስጋብ 400 ቢልዮን ኾነ ብዓመት ተፅቢት ኣሎ እሳ እንዳበለ ስለ ዝመፀ እሳውን ንቁጠባ ዳውን ከም ትገብሮ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ታሪፍ ዜሮ ሕዝን እዚኣ ቀረጥ ዜሮ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢኮኖሚ ግሮው ዝገብር ይኸዋል ኦኬ ቀረጥ ዜሮ እንድሕር ኮይኑ ኢኮኖሚ ግሮው ገብር ንምንታይ ቀረጥ ዜሮ ዝብል ዘሎ ኸኣነ ኦኬ ዛ ኣይተም እዚኣ ሓንቲ ኣይተም ካብ ቻይና ትምፃእ ካብ ገለ ትምፃእ እንድሕር እታ ትእትዋ ሃገር ከም US እንድሕር 10% ታሪፍ ገራትላ ቀረጥ ገራታ እታ 10% ናብ ካስመር ክትሓድ መሓላለፍ ናባና then ናባና ተመሓላሊፋ እነን ኢንፍሌሽን ፍጥሪ ሃይ ፕራይስ ትኾነ ሃይ ፕራይስ ስለ ዝኾነ ግን ካን ሃባን ኢለ so ዜሮ እንድሕር ኮይና ግን ብሕስር ትሰይደማ ትኺላ ብከም እንድሕር መፅያ ብሕስር ክሽየጣ ደንስዑ ባይረስ ተታቢዕና ከዓ ሰብ ካስመር ከዓ ገዛ ኸል he know Trump ታሪፍ is bad but ብኡ ስለ ዝመፀ ብኡ ስለ ተመርፀ no ታሪፍ sorry no tips no ገለ ብቀረጽ ገብረ ገንዘብ ክቦኩም እየ እዚ ንባዕሉ ቢግ ቢዩቲፉል ሕሊፎ ዘሎ ናይ ታሪፍ እምነት እዩ እንዳበለ ስለ ዝመፀ ክምረፅ ስለ ዘለዚ ብዙሕ ሰብ ነዚ ከዓ ሕዝን ኢዳ ብዙሕ ማዕረ ፋይናንስ ኮንሰፕት ዘለዎ ክንደይ ሰብ like واحد right ምክንያቱ ሆ ገንዘብካ ንዩክሬን ይኽፈላሉ ገንዘብካ እኮ ቻይና ትወስደላ ገንዘብካ እኮ እዚ ይኸውን ኣሎ well immigration ኮመሊኦም ይብለሉ well immigration ንባዕሉ ኣብዚ ምምፃእ like manpower ሓይሊ ጉልበት ኢኮኖሚካሊ ግሮው ታሪዎ ግን ኣነ ብኢኮኖሚ ኮን ጥምቶ ዘሎ ምክንያት ትራምፕ ይፈልጦ ኣሎ ነቲ ሰብ ግን በየን ሒዝዎ ኣሎ ሕዝን ውላይ ነቲ ሰብ በየን ሒዝዎ ኣሎ ኢሚግሬሽን ስለ ዝመፁ ስራሕና ይወስደላ ኣይኮነን ስራሕካ ኣይኮነን ዝወስደ ዘሎ ብርሃሎ ወድሃብ ኢሚግሬሽን ስለ ዝመፀ ናህና ጂዲፒ የእሰ ጂዲፒ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብሰንኪ ኢሚግሬሽን ሃይ ግሮዝ ገይሩ ነይሩ ጉልበት ትረክብ ሰራሕተኛ ትረክብ ብሕስር ጉልበት ትረክብ ግን ኢኮኖሚካሊ ይዓቢ ማለት ወል ሓደ ስድራ ሒዝዋ ኣሎ እንድሕር ሓንቲ ስድራ ኣብ ዓድና ናብ ዓድና ንኸይድ እስኪ ሰለስተ ጎበዝ ተልዮም ጥሚት ኢራ ተስድራ ኖ ደቂ ሓረስታይ ኣነ ወዲ ሓረስታይ ሰለስተ ጎበዝ ተልዮም ዝተኸኣለስ 2 ፅምዲ 4 ፅምዲ ፀሚዶም ከኣትው እዮም እታ ገዛ ኢኮኖሚካል ግሮው ትገብር ኣለዋ ዳስ ሃውደስ ቻይና ንዩኤስ ተሓልፋ ዘላ እኮ ኢንዳስትሪ ከፊታ ካይና ኣትንበራ ኮርዲን our president said that ኢሳያስ እውን ኢንዳስትሪያሊስት ቻይና ነምበር 1 ሂዝ ትሩ ኣብኡ ማለት ኣብ ትኻልእ ድሓን ክንኣትንደለን so why ጉልበት ስለ ዘሎ ሕሱር ጉልበት ስለ ዘሎ so ክትርዝ የሚባሉ ኩሉ ሰብ ሃይ ሃይ ሃይሉ no economically not right ትራምፕ እውን ይፈልጦ እዩ ዳይራ ተመሪፅሉ ስለ ተመረፀሉ ህዝቢ ኣብኡ ስለ ዘየለ ብኡ ከዓ እገብር ኣሎ እዚ ክልተ ነገር ዝገብሮ ዘሎ ታሪፍ በል ኢሚግሬሽን ምስጋው ግበል አንጻር ኢኮኖሚ ኸይድ ምህላው ሂነውዳ ኦኬ ሕጂ ናበይ ክምለስ ዘለ ሓሳብ ይሕዝኒ እዛ ጃጅ ወይ ከዓ እዛ ኮርት ኣምፅኦምሉ ዘሎ I hope መምኽነታ ተጠቅምላሞ በኣገር ወፂ ሄይ ፈቲነ ክገብሮ ኢለ ፈቲነ ግን ያ ኮርት ተጣቢልኒ I'm done ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ let's move forward እንታይ ክንገብር ኣለና ግን ክገብር ኣይከኣለን ትራምፕ ኣፒል ገይሩ ያ ነቲ ክሲ ዳግማይ ክሲ ታሽም ገይሩ ማለት እዩ what do you say how do you say in ትግርኛ ኣፒል ገይሩ ኣፒል ምስ ገበረ ዋል ይግባይ sorry thank you ይግባይ ኢሉ ዋል እንታይ ኢሎም ሕጂ መሊሶምሉ ኦኬ ይግባይ ስለ ዝበልካ ትራምፕ ረአዮም ሕጂ ረአዮ like the court god damn it alright ይግባይ ስለ ዝበለ ትራምፕ alright ክሳብ እዚ ናይ ይግባይ ነፃርዮ ክሳብ ናብቲ ዝለዓለ ሱፕሪም ኮርት ናብቲ ዝለዓለ ኮርት ኸይድ ክሳብ ዝኸይድ ነቱ ታሪፍ ተጠዋቢልና ዘበልና መሊስና ያለና damage our economy look this economy ታኾነ ሕጂ ረአይዎ ኦኬ ተጠዋቢሎሞ እስኪ ተስፋ ደገሩ ትራምፕ ገለ ደ ኒውስ የምፅእ ብኡ ገይሩ ደይወፅእ ኦኬ ነዝልቕ ዶ ንኸይድ ዶ ንገድፎ ዶ ብዛዕባ ታሪፍ ዜሮ ደኸውን that will be great
كينو ترامب إجباين سبلس أوكي إجباين تيلو ترامب بقليل سلا زي كدلنا بل قريفنا يلنا ترامب له ما تصاوت يجرم نتي أب إند داون زر أخو ماناي ماركت لما أنت بسنكي like وايت هاوس نبعلهم تايم لما أنت alright إذن هاي تسعة معلت حسبنا يتعرفون كأصلي خلي مخنياتو كنو واقع إنا يملا تزرع على سوبريم كورت هم بتصحنا له وال أوكي ما وايتهم جاج أقابلكم مرة حسكم ما زي تخرجوا that's the question حسكم ما خيرهم ما من سعر بتحقق بلو زلهم ناس ساعة من ساعة أنت حر تعكم ترامب دان هاي ترامب تزاري هو have another way سيلون كال ملك علني كال بخالق خجبر خليه هيسترو بخالق جبر خليه كم زنا عبنتنا أبل كندزي percent like chips كاب China زمز كندزي percent ندا جبر كخ جبر خليه بخم خالق ما يلاخ فتري خالق damage economic فتري خليه so كتصافف بزعبا ترامب مخزل لقاي كالن still زرعي نجرونا لو ترامب ناي كباب 10 تريليون ابزي مصم بسنك تاريخ انفست خغبرو دليوم زلو حاجرات يكون ولا انفسترات يكون نعوم بؤون يطمطلو اوكي حراي نرايو سو كورتون بعلوم زغبرو تمال غيرو مولو معنت افريسومو اوريدي انت حر لايك يو نو يغبا انت لسكن غرفو this is bullshit like I don't know ازنا صراحه قول عياخات بلو حدا ነገር so هجي ناب سوبريم كورت ناب تزلع على كورت كنكيدنا خنقالاطفينا damage the economy تاريخ مولو عندي بسنك نايتمال نبره ناي ايرنا انفيديا نبل كال نبره لو عند صبو قبر زغبو بعل تسلا بعل بالنتير بعل انفيديا داون كاينن مالتي especially the night tech company انا كم زخ زي مالتي so in general اتي index كود حنت خونه اتن حفشاو تن tech company كن تحسن سنت داون كاينن مالتي alright so this جزي خوسدي هجي سوبريم كورت اوريدي تعريف تمليس له اقدمو دن جزي خيديو ولا سوبريم كورت كسن تمصه غلن تمصه اوريدي ترامب تطمطيمو ينزخ غرفو مسلن سلازي ولا ابت سوبريم كورت انت تسعره تمليسو خالق ميلاخ فطر يخلي اوريدي اندحر كمزي لنا خويسو مالتي سو جن نرايو حبسا تسفا قرص ወይ ካውን ተስፋ ቆርጦ ይገርፎ እዚ ግን that's why market كل شعوا ንጽሩነት ይዝደሊ who cares بزعبا زي 10% نخلن بيز لاين غيرلن نخلن هاجرات يلو انت حلفه we could go to the sky جيجن alright انت بانو go alright مخابرسشن كنوصينا نبل صنحنا alright كله ارتكلاس كم خنبب عارفيد ذن مصيام شو قريفنا يمس بول خورت بق انا برسشن እንደገና ዳግማይ ማህሰይ ተኻገሮም ናይሎ ማንተ ማለት alright ንሳ አብአት አخلا that's what it is market up and down ዝኾነ ገሮሞ مليسمو كمزي كم ناي قلو عيلو قال ترامب ازي قصلو مخان اي غليص زلو قال انت يالني نطب زحاسكو okay yes let me back that so overall there na snapshot وسيدنا ماركت يا كم ويز بنا تكنولوجي ابزنا يلو معد بتعب تحسين مالتي of course نساتين مور كسياز خلا مالتي so كالو دحنيرو دحر ماركت سناب شات مصينا يا S&P is almost كلتم إذا 3 بليون increase غير لو معنتي مالت big 3 mega 7 and then top 10 it's okay again كري خلنا على Apple is down Apple 25% بلا بيني and then على Alphabet is down about 6 billion كال a little bit increase غيرن جن كابزي يكونن increase كابزين العلي نيرو تثبيت بك كابزين العلي كخون نيرو مالتي حرينا S&P down على باين الديب ازلا نيجاتيف 3.96 maybe I don't know someone كلت someone كوس لا كم زر ازلنا اتي نصرنتون زي مهلاونا يلو معنتي بقى حساي خوينو او كاساسيوم سوبريم كورت خوديوم من سعره من تعوته اندقصله قصلي نبعلو all time high زي كم بصح نخلنا رايد away with 2 weeks 3 weeks كوس دخلي وي ونلعلو مالتي down نبعلو pull back يزولو نيجاتيف 6.44 ناسداك is pull back على negative 3.32 مالتي ابل بتعمي ابل تهاسي الله نهلكم بير ماركت اتي الله امازون is in a correction كم تنايت مال ميتا اب correction and Microsoft باين دي بالله and an Nvidia pull back Nvidia an average لو معنتي maybe 240 شوعاتن كلس كتكبر نيرو اكايدا مالتي جن بسنك ذا نيوز and قال يا 230 شوعاتن 10 شو منت كلس جرامبر we got a good result Nvidia Alphabet is a correction
and then Tesla yeah 26.26 nothing darga khamna itmali عاطيا بزح فلي يبلون 365 بتحا نيرا 368 بايزو بتحا نيرا تمالي so ناب تسلا خاطي بخلو واي نزبل حتو واي تسلا ما عرف ندو خيدا نيرا almost 370 تصبينا نيرنا مسيلكم one Elon Musk is completely officially back that's a 24/7 كالو روبوتاكس جون according Bloomberg جون 12 روبوتاكس كجمر مخانو قاليصم let me back that video تاتون كلوني hold on okay yeah let's jack ناب تسلا قرب شفت نقبر نحات so right Tesla according Dan Intailu Antabo going to be key. is one of the And look, we believe, but it's about the autonomous future. Autonomous launches in Austin in June. That's going to be key. And look, we believe this is a $2 trillion market cap. But ultimately, the clock struck midnight. It was time for Musk to get back to business. And that's why I had to put those days and end that Trump White House in the rearview mirror. But it's about Malik Tesla see after June Malik يخدمر ناي 2 تريليون كامباني تكون على وايد بلدلو that's a big 2 تريليون تسلا نحن بلالنا نحن تشر almost لعلي 600 قرش كباب مالي yeah this is big دان نبعلو حدا خابتهم وول ستريت اناليست كوينو نتسلا 350 كات جيروا بسنك إيلان ناب دوج مخارو بسنك وايت هاوس مخارو بسنك بوليتيكالي مسقعو 350 إلو نيرو هجيقنا بحاموش ميتي تنات ريت أب جيروا له so if جون 10 تخلته وينر ندحر كوين هوات حزنو زيان if ندحر جون 10 تخلته إن البلوزر ندحر تصبق متيونا تسلا تصبق ندحر كيدام yeah we can see more data زعمت دل على 600 قرشي نحن شركة ونتخليها تسلا وزيجن منالبات زي حاسيا ناي ترامب زقبرو زلو ناي تاريف زقبرو زلو أبزو ورح شوعاته ورح شومونت زهبنا داتا ندحر زي داتا زي كمان تصبق انت خويني تصبق كمل كله ناب ملكت ناي موداق ماركت ناي ريسيشن اندحر ريناغن we might see back to كل تيم ايتن ريان خلنا حدا هلاي نجر إذا ناي روبوتاكس بحال زلو ندحر ساكسس تزي كوينو عود تزي كوينو وال تسلا according بتز شوط زلا ناي ماكينة ناي 130 ناي 150 قرشي أنا حنتشر ما سي تسلا أبو غهري أنا خل زغبل كله لكن تخلو هايب زلو إذا كباب 300 بتحز لا روبوتاكس روبوتس مالتي بتناتا valuation ناتا كن كير كنا calculate نحرجر نايجن valuation ناتا كباب 250 نحن شركة ولا علاقة تكون ناس زقبا so as of now according even then like 3 تريليون تبيعلنا بلا يا 3 تريليون مالت نحن شراء 640 قرش نحن ما قلت 640 at the end of the year كرين خلو maybe yes if robotax win if robotax تحول تزقنا we can see 250 the worst alright بعقل خريا دسبلني جون 10 كلتا يخجمر alright كالو like جان انت ايلوسي on Nvidia بتعمي ابز قليت وي حوار do it so people can let them it's really about the size of the opportunity right. And we are now talking about the single largest opportunity that the world knows. Constructive way to do it so people can let themselves which is the reason why every single company is here. And we have such incredible partnerships with the world's largest companies. And so one, it is an extraordinarily large opportunity. Two, it is incredibly hard. Right. It is just incredibly hard. The scale at which we do things and the amount of R&D that has taken to get here is incredible. So it's and then it's really alright let me summarize this انت عايز بزول جانسنس like تي لومي زبني AI نازلنا بحالي بتعمي AI تي برودكشن فتريون ولا إيلان ماسك انت إلو تمالي بقتمالي اوكي زيز قبر زلو alright إذن قبرت أنا حنا ناي دوج ناي قلقل بخمو تي ايكونوميكالي GDP ويكا وست أو فريات نهابتنا US يخون like هايكم قبرين هنا what do we have to do robots but robots not productive كونلو that's why
ጃንሰን ንባዕሉ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ኤኣይ መፅኡ እዚ ጌም ቼንጅ ክገብር ኣለዎ በቃ ክንገብሮ ይከኣልና ንሕና ባዕልና ኤኣይ መፂ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ጌም ቼንጅ ክገብረሉ it's the largest business is ዝብለና ዘሎ yes true AI is going to be the largest one so we have to focus እዚ ናይ ኤኣይ ንብሎ ኣይነው ስራሕና ክሕድገና እዩ ኮታስ መዓት ክንዛረብ ንኽእልና production wise ግን it's going to be the biggest እዩ ማለት so ንቐፅል ናይ ትማሊ ዝገበሮ ኣሎ ፅቡቅ ያ ባይዘዋ ብከሉ ሓልፋ እንታይ ኢልዎ ትራምፕ ጀሮም ፓወል ያ ምስ I think so closed door meeting ገይሮም እዮም that's mistake lower rate ኣይገበርካን ጥራሕ ዝብሎ ዘሎ ንሱ hey Trump ጀሮም ፓወል lower rate ኣይገበርካን that's his fight with him no like ጀሮም ፓወል ካ ኣነ ከመይ ገይረ lower rate ክገብር ህጅሞ ከዓ ሎማዓንቲ ከዓ መሪሶም ነገራት complicated ገይሮም ማለት like clarity يقولون نصرነት يبلون ዳታ የብለይ እንታይ ዓይነት ዳታ ገይረ እማ ኣነ rate kite ክገብር rate cut ክገብር ማለት ስለዚ too late man ኢሉ ይፅውዖ the too late man he don't want rate cut is ብሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዝገበሮ ይብሉን okay let me go with this yeah እዚያን ህልኩም Elon Musk has been testing like self driving ab all right let me bring this another video hold on guys all right where are you the whole I think so give me that yes okay see prepare أقبر كلان apologize for that guys need that video okay didn't find it what sorry I didn't find it anyway انت عنيرا ابراهلو دحوبي so far ab Texas بزيكا درايف جميرن سلازلوان نع نمر اي حاسب نرتا فيديو I cannot find it I don't know what it is there we go okay anyway بزح سورس كساب زخونه بتحدد خير بتحدي بزخونه انتايو بحفشا بزيا خندم انا بناي تسلا غيرنا خن بلا overall market رينا هنا انا ناي تسلا غيرنا خنود بنا تا خنود okay let me get this guy I think about in here the hell bring it back yeah Berlin
Yeah, Elon is in the factory. He's probably spent too much time on politics. Yeah, politics spend together. Never is below. All right, he's back. That yeah, that startup. I need that special video. Show me. Where it go? Anyway, I don't find it. Yeah, guys, sorry. But that's it. June 12 نصبايا almost كندي معلتين كتر فانا. Let's go with it. كالو ولا حنتيلن. The Omniverse component, Optimus, or in the cars, the Omniverse component. Could you speak a little about that? We do a lot of business with Tesla and xAI. Elon's, as you know, is just an extraordinary engineer, and I love working with him. We've built some amazing computers together. We're going to build many more computers together, and the work that he's doing in Grok, his self-driving car, his Optimus. These are all, every single one of them world class. Every single one of them revolutionary. Every single one of them are going to be gigantic opportunities, and we're delighted. I'm delighted to be working with him on that. And so I think the Optimus opportunity is just right around the corner. It's very likely that human robots are going to be robots that we can deploy into the world relatively easily. And this is the first robot that really has a chance to achieve the high volume and technology scale necessary to advance technology. And so I think this is likely to be the next multi-trillion-dollar industry. I'm very excited for him. Jensen, let's. Well, this is the good news. For, like, you know, it's going to be multi-trillions. Tesla is كله. Tesla is less حوات. I don't mean like a Tesla Tesla most probably is it June in the حليفنا يا كاب June 10 تغلطش بتخكل ده حرمتين by the way that video share جرا إن حبش education أنا رغيب الله I just remember it. So نزغل in the حليفات تجمل robots robotax كالي is the most important. Is it up Texas up Sergio one hey this is the one that game changes like this nobody here so hopefully right Texas no good this is what it is yeah no نزي أنا مرأي زغل هالو نبري نبري هالو دحابي نزي أنا مرأي so we got it finally thank you God okay so I think so نبي خيرالو ጉዳይ ኩነታት like why Nvidia او خميل يزارب على تسلا more appreciate قبرني الى نزل حتى yeah كل شيء تسلا كاب جي بي كاب Nvidia اتجز so that's a شركة right that's a شركة مالتي so እንደገና አሁን Nvidia-ውን ባዕሉ ሮቦትስ ከም ዝሰርሕ ከም ዘዳሉት ማሉን ኣብቲ ናይ ኮንፈረንስ ኮሉን ገሊጽ ወይ ሮቦትስ ኩለን ከዳልዋ ንሕዋ it's everybody robots ክመጽእ ሕጂ ፈቲና ጸሊና ዋላ ካይ ፈተና ማለቲ so but we'll see what happens. Yeah, thank you. I think so that's all is a lot. بزعبا more ናይ ትራምፕ ነሩ ስለዚ ናይ ትራምፕ አርእስ ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ይመስል so ገና ኮርት ከአጂ ሒዘሞ ነሮም like lose ገሮም so Trump is going to be the winner then. I know Alison የለን ዲሎም ማንተ he's going to be خبل yes I know come Trump there. I'm not we cannot he's ada he'll take care of everything. I know you are. He'll take care of everything. No worries at all. Well, we gotta be damaged. We'll see what happens. Trump can't have listen, but he's number one. All right, guys. I think so that's all we have. Kalu wala hanti bilnan overtime. Wallet yeah, it's not happy. Market finally بخم close كون due to all this back and forth clarity نصرنا زي مهلاوي خلونا يكونن. ግን finally market أو علي بالله. Yeah, Tesla was up almost 368 قلبت حنيرات مالي. I was
ናብ 370 ንኾን ክትርኢ ሕጂ ዳውን ክሪኣ ንኽእልና maybe 355 ንታሕቲ እንድሕር ዳውን ኮይና ካብ 355 ዳውን እንድሕር ኮይና we can see 350 ንሕዋት ኣብዚ ዘላቶ ግን ስቲል ነግድ ሳይድ እያ ዘላ ካብዚኣ ንታሕቲ ካብ 355 ንታሕቲ ተኸይዳ ግን 350 ክሪኣ ንኽእልና 350 ካብኡ ንታሕቲ እውን ክትርኢ ትኽእል እያ ግን ሆፕሊ ክሳብዚ ግን ክሳብ ጁን ዘላ 12 ወይ ከዓ ሆፕ ፅባሕ ይቕየር ይኸውን ንላዕሊ ክንከይድ ንኽእል ያ ኣብኡ ከለኹ ኢንቪድያ 342 ገለ በፂሓ ነይራ 43 ሶሪ ዳውን ኮይና ኣላ ሕጂ because of all this shit 338 ካብ 335 ዳውን ድሕር ኮይና ኢንቪድያ እውን ክሪኣ ንኽእልና ናብ 335 332 ማለት እዩ ፓለንተር እንድሕር ዳውን ኮይና ናብ 121 ክሪኣ ንኽእልና very not good so ካብኡ ንታሕቲ እኳ ክንደይና ክትከድ ኢላ yeah Apple is the one got hurt ማለት እዩ yeah calendar let me get that calendar ጽባሕ big day ሕዋት ዘለና ጽባሕ okay out of the way እዚ ናይ ኩሉ እዚ ናይ ታሪፍ ገለመለ ጽባሕ እንድሕር ተረጋጊኡ ጽባሕ ቁጠባ ራን ዝኸውን በስ CPI this is all in here data CPI እንታይ ኢና ክንረክብ ሕዋት CPI consumer እዚ ናይ ብሓቂ እዚ personal consumer expenditure ወይ ከዓ inflation 0.1 ንጽበ ዘለና ጽባሕ ናይ ወርሒ 4 ተወሰኽ እዚ ናምበር እዚ ሕዝኒ እዚ ናምበር እዚ 0.1 ርኢናዮ ምስ less than 0.1 ተርኢናዮ ዋው ማርኬት is going to be happy ሆል ታሪፍ እኮ መፂ ነይሩ ካብ ወርሒ 4 ዕለት 2 then I has hen ክመፅእ ይኽእል እዚኣ ረኣይዋኹም እዚኣ እንደገና year over year ብዙሕ ኣይክንሪኣና እዚኣ ናይ ማነስ ግን ክንሪኣ ኣለና ሓደ እንደገና ኮር PCI ማነስ ከዓ ክንሪኣ ኢና 0.1 ክልቲአን ብ0.1 ወሰኽ ገብራ ዝሓስባ ዘለዋ እንድሕር ካብዚ 0.1 ወሰኽ ንታሕቲ እንድሕር ኮይኑ sorry ወሰኽ ተዘገረን ማለት I know inventory ነበረን ክንብል ንኽእል ኢና inventory ወርሒ 4 ሲ ተን ካምፓኒታት ዝነበረን inventory ዝነበረን ኣቑሑን ሸጣ ነይረን ክንብል ንኽእል ኢና at least hype ኮይነን ክኾና ይኽእላን እዚአን ክልቲአን ኣገደስቲ እየን ያ ካልእ good news ክሓልፋ የብለን GDP ኢልያዲ ዓንተ ይብል ኮነ ደው GDP negative 0.4% revise ክኸውን first revision ዳታ ፀበና negative 0.4 that's a good sign ሳልሳይ hopefully second revision positive ክርኢ ንኽእል ዋላ positive ተዘራእና 0.00 ክርኢ ንኽእል alright thank you ናይ ፅባሕ ይግበረና ፅባሕ ግን focus on the PC alright ከም ትኽእሉ ምድ ምሳኹም ፀናሕና ሓበሻ ኤዱኬሽንና ኣሕዋት I will see you guys okay GDP yeah GDP I guess ገልጽ ያለው መሰለኝ yeah thank you negative 0.12 all right thanks guys I'll see you bye bye